Bakunzi b'Urubanza intermedia, tubanje mbere na mbere kwasuhuza twifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Abadukurikiye n'abazadukurikira mwese twifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ikiganiro cyacu muri aka kanya cyerekeye urubanza rwa Bamporiki Edouard. Honorable Bamporiki Edouard, murabizi ko avuzweho kenshi mu binyamakuru bitandukanye ku byerekeye indonke yafashe, ndetse nawe ubwe yemereye kuri Twitter akanasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame imbabazi. Uyu munsi rero abatari bazi dosiye ye ahigeze, urubanza rwe ruri mu mizi, rwarigiwe urukiko teje Nyarugenge, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri kuburanishwa mu mizi. Mu gihe byari byitezwe ko iburanisha mu mizi ry'urubanza rwe ritangira kuri wa 16 z'ukwezi kwa 9 2022, Bamporiki Edouard ntabwo yashoboye kuburana. Yagaragaje ko umwavoka adahari n'umwunganizi mu by'amategeko adahari, biba impamvu yo kumusubikira urubanza. Hari benshi babyumva ukundi, ariko ko umwavoka atarahari ntabwo ari gutinya kunganira Bamporiki Edouard, ahubwo ni uko mu rugaga rw'abavoka hari amatora y'abavoka cyo mu nzego zabo, bituma n'uwo mwavoka wari ufite inshingano yo kwitabira amatora ataboneka ngo amwunganire. Urubanza rwa Bamporiki rero Edouard rwimuriwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 2022, ni kwa gatatu. Gusa uko byatangiye niko bikomeje. Twagaragaje udushya mu rubanza rwa Bamporiki Edouard, ndetse n'uyu munsi turakigaragaza. Turacyarimo menya buri munsi ku munsi w'iburanisha ry'urubanza rwe, na buri gitende cyari cyo tubona agashya. Mu gihe byari byitezwe ko abanyamakuru bamuvugisha cyangwa bamwegera, Bamporiki Edouard yageze mu cyumba cy'iburanisha mu buryo bw'amayobera. Abanyamakuru ntibazi ko baciye muri humye, baza kumusanga mu cyumba cy'iburanisha ariho ari. Ntibyaciriye aho. Mu gihe abanyamakuru wenda abari afite agatima ko kuza kumubaza nyuma, bo kuza kumucunga asohotse, Bamporiki Edouard yaciye mu nzira abacamanza bacamo baje mu cyumba cy'iburanisha, ndetse bananyuramo bashoje iburanisha, donc basubiye muri biro zabo. Uturone udushya tubiri kwagaragaye muri urubanza, kuko umuntu ko yaza nk'ikimanuka kikuta mu cyumba cy'iburanisha abantu bamubone, abaramucungiye hanze bategereje bakaza kwiretera bamusanga mu cyumba cy'iburanisha, ni ikintu cy'igitangaza. Nanone kubona umuntu w'umuburanyi yaciye mu nzira abacamanza bacamo baje kuburanisha, baje mu cyumba cy'iburanisha kuburanisha, akanayicamo asohotse, baca bashoje iburanisha, nako ni agashya. Mbabeshye se, ni agashya gakomeye pe. Usanzwe n'abavoka n'ababuranyi benshi muri rusange ntawe udatinya iriya nzira. Bamporiki Edouard rero simbona impamvu yo gutinya abanyamakuru n'itangazamakuru. Umuntu wamenyereye Kinyarwanda, wamenyereye imisango, wamenyereye gukoresha Twitter, umuntu uzi amagambo atandukanye y'Ikinyarwanda, wigaragaje wabiki utudushyuka tureka. Kuganira n'abanyamakuru nta n'icyo binatwaye, mbona nta kibazo. Ikiganiro cyacu rero ku rubanza rwa Bamporiki Edouard, reka tujye tugicumbikiye aha ngaha. Gusa muzirikane ko twabasezeranyije ko tuzakurikirana urubanza rwe kuva rutangiye kugeza rupfundikiwe, kandi tukaba tubibamenyesha. Gahunda rero niyo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9
2022 keretse habaye izindi mpamvu zituma urubanza rusubikwa, ariko twizeye ko ruzaburanishwa. Hagati aho rero reka ngushimire wowe umaze gukora subscribe cyangwa se abone, nanagusaba nawe utarabikora gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ube mu ba mbere bakurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu bishingiye ku makuru yizewe kandi rimwe na rimwe wakuraho n'inama zakugirira umumaro. Ntibigarukira gukora subscribe cyangwa se abone gusa, ahubwo unakoreshe ya ikiganiro kigeze ku bandi, abantu bamenye itariki Bamporiki Edouard azajya kuburaniraho. Kore like mu gihe unyuzwe n'ikiganiro, kore dislike mu gihe kitakunyuze, muri comment utange ibitekerezo, inama n'inyunganizi. Mu gihe muri comment abishoboye ushobora no kuduhamagara kuri 0788 683 ushobora no kutwandikira kuri email ku urubanza1@gmail.com cyangwa kuri kesyango@gmail.com. Mwari kumwe na Maître Jean de Dieu, mugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani we mugenga wa byose. Turi kumwe.